non kita kang hon kapadu ku labang so project itu klaim pon no senom itu kang hon kapadu ke klaim pon arti betul doan lo dah lapang aku ini kahini lulus pun untuk dan apa me pini labang so album kapar release konji mate kang konji ku pilih temalong rong pisar do SDO alang dike si alang di intensi labang so album labang ke release kon itu masih alang di tanlah masalah Resumar kalilo po. Inspirasi hentan alang di labang so album along kecerdasan pon abang extra happy fan summit dan as an senior artist alang dike Roswell Timung Oh, iya. thank you Oh, itu bataran